Hello loite ho nadam jingo hinam tu ni hin Teheran tu simta ata ako na kitho Bollywood Action Movie Part 2 chu anasai ki taw hite Afsar Khan in Georgia le Thailand gama Israel diplomat ho thadinga asolte ni athitai ti thu ahin jatan asolte ni athi dan cho hi le thi na thai thil nam khana za hona ko na heart failure ahi ho nei ti hi ahi Achuti phanin Afsar Khanin ami solte ni athi masanga futte so cho army khat ko min athum ta na hi le army panjang a hin tha tan Afsar Khanin jang futte so veta na hi le athi masang huna Rajiv Kumar le Divya in indirect nga gas anakap dan hun chu a hin mudo ta na hi gas akap dan hun jawa khatte ni akile hona Rajiv Kumar te ni akimupi hun na achun Afsar Khanin hichepa hi Israel ho ahi poi India ho ahi e ati in Rajiv Kumarin Afsar Khan ahin hol chu amal amanjong ahin ki het do tai Rajiv le loite ni Abu Dhabi ahung hlun huna chun Seleza in Dharmezen ki tipa chu Rajiv holoi document le fake passport sim ding achun anangan si ta na hi hiti chun Dharmezen le Rajiv holoi anaki mutu tawvin Dharmezen ki tipan Rajiv holoi umna dinga chun koi macha a umbe si elo na mon khat na chun a hin pui tai Rajiv le loi ho hichi in sunglanga hung lut naw wachun asunglanga Israel officer ni le UK officer khat chu an tan UK officer pa chun phan masa a ahan khat Afsar Khan ki tipan ana engbola atha ji a chu phula ding ti hi a hi Afsar Khan na tha phanu le engbolovin thanovin tin ana saitan hicha Rajiv Kumarin asai num cha hi le Iran ten Israel ti atha a hi in Israel ten jong Iran atha a hi hicha ki tha tu naw wa pasal pa Rajiv Kumar hin India gam sunga khoya phalo milham ho athi chu abana a sa anom lo ji a helai muna chu hung a hitai alangkhana Rajiv le loi ho Abu Dhabi hung lung taw ve ti thu Afsar Khanin anajatan atia jatai hiti hi je chun Rajiv le loi ho Tehran ahung hlun lo na ding wa thil khat chu bol angai tai tin ana saita na hi aban sina India gam langa chun Rajiv in officer ho thu sei ngai lawa Abu Dhabi hlung tai ti chu a hetaw ve hiti hi phat chun Saleza ki tinu koma Rajiv to aki homa na ding phone number hol chun ahung taw win a hi Amhon jong ki homat na ding a hol naw wachun Dharmezen ki tipa number diary khana ko na ki satha tola hi chu amu vin amhon jong hi chipa number hol do na ding a chun ipivut ham kha chu ajang ovin number chu ana hol do ovin anamu taw ve hi number amu do wa ko na chun Iran gam sunga Indian delegate ho na pitaw vin Rajiv ki tipa na hol do numu wa hi le hichile kha a number kisi pa hi hold do masaw vintin anasai pi taw ve hichizo chun Indian delegate pan Iranian delegate pa koma Dharmezen ki tipa chung changzo si chu anasai tan kai hogam hi nang hogam to kidaw ka hi po ve yam tia Rajiv na hold do no mu wa hi le hichipa hi hold masaw vintin anasai pi tai chuzawa Iranian delegate pan Iranian chief official pa chu akimupin number 2 anapita na hi alangkhat langa Afsar Khan ki tipa ge khat to ana bom chu ahung kimutai abana army chief pan Sayed kiti Afsar Khan right hand pa chu wo kitin avon Afsar Khan ki tipa von ho ki a akau do ding achun anasaita na hi hiti chun army officer pan Dharmezen ki tipa a na le a number 2 Afsar Khan anapitan Rajiv ki tipa hol do ding na ti wa hi le hichepa hi hol do masaleu chun namu dingo a hi achuti pha nin amho zong Dharmezen ki tipa na chun hung taw vin a hi le Abu Dhabi apana Tehran zona Rajiv le loi ho tui ko nga chi ding a hi ti thu chu a hen hetaw vin chuki zong le fake passport le document ana sim ho jong chu anamu taw ve Rajiv le loi hon Tehran zona tui ko nga chi dinga hi ti het phano wachun tui kong kinga analanga ahung taw ve hilai mo na chun terrorist tampin AK-47 ahin ki chai ovin ahung bulu nawwa amuha jong anaki kap tu taw ve
alang khana Rajiv le loi hon usually M16 ho chen ani ki kap to pi tawvin hichia aki kap to nawwa Rajiv amai thal chang hung ki chei achun akoma M16 pai khat chu amutan hichela lungdonum ta khat che hi le terrorist hon AK47 ngan aki cheu a hi in ipitia M16 pai hi ana kha hitam ahung bulu terrorist hole Rajiv loite ni aki kap to naw wachun terrorist ho mi za nam khatna na thitaw ve hicha divya mai thal chang aki chei je chun ahung naw gari sunga magazine hola a agaji ta na hi le terrorist han bom a hin sepdan ovin gari apo ke na chun divya hin kho anabai ta na hi bom apo ke na chun divya ta asa anakal hachai godi chanin Devya athia ata asa chu vije kitipan amu achun hamjong ham thei tapon alungyal jong anamang la ala jing ta na hi Rajiv Kumar hi Tehran na chi te te ding ati je achun Devya thilong chu avetna amu thei chu a hitapon hiti hi pha chun vije hilai mun achun ada thatan vije ko machun Devya thilong hi pon lang India langa anikile ko mintin ana saitai Rajiv Kumar jong Tehran gamzo na tuiko nga ato na asunga chun alung mitnin akoma Divya umda na chun anamuta na hi Iran gama Divya athi hi India gamlanga jong thusu chu anamutaw vin hichi ako na chun thudo aza thudo tampi ahung umpantai Divya kitinu ipidinga Iran gama chi athi ham iham tia Iran gama achi chu unofficial a achia hi le boina problem tampi hungum do ding a hitai hichiji chu hi le tu a India in Iran gama ko na thaucho na dinga contract assign good lai ta ucho hi in iham tia Rajiv Divya chule vijay hi an official mission na Iran gama achiu Iran te chalo dan ana khol ho chu Iran te na hin he do wa hi le contract chu cancel a bolding o a hi Iran le India ki ka aboy na umding officer hon aday lo je ovachun Devya kitno Iran gama ki huila holiday achi na a to se na ato ako na ahin khu bay ahi tira na phung do tawve Vijay jong Iran gama an officer la ahung je achun Indian embassy a mi khat na hungin Vijay chu India lang zo na chun anapuita na hi Divya thilong India gamlanga ahin po ova achai na adinga athi na ken aman naw wachun Divya apan Divya epiti thi hamtin ahin dong ta na hi le koi machan Divya apa chu anadon but tapoy Divya athi hi India gamsunga dinga thi hi in achuti wanga chun Divya athi ahin hichiza na chu anamutapon ahi Indian official hon Devya chu anadon tapovin Israel ten jangka kithopi zo loading ona hitai tia ahin seu thu chu alangkha langa saleza enjong ana hetai pasal pa RK Tehran zona achi na a da niza nam khana na su ki eji achun koiman anagi thopi taponte hiti hi je achun pasal pa RK hi mun kichi lai mun phalaya hinam tin alangkha langa saleza chu alung agim le jengtai hiti hi phachun saleza jong Rajiv azinu kom langa chuna chi in thil dan ho zo si chu asai pi ta na hi le Rajiv azinun jang hi chi thu ho za chun tiza na le lungim nan anadim ta na hi Rajiv jinun saleza adon bonin kajipa misana achi teng pungsom minute som ni le phone thum vai hin gen sa aji hi in hichi in avet sa chu hi le ama mun kichi lai mun phalain a umeti ve sa na hi tin na sai pi tai hichi zo chun ama nin jong pungsom minute som ni chu ananga honta na hi le hichi pong ahung thla thla chun phone chu thum ve ahung ging tan hichi a ko na chun Rajiv mun kichi lain a umin ima ate poiti thu chu ana he honta na hi alangkhana Iran gamachun India mi ho khanin Iran te thilbol ho a kholin evidence o khom to me ti chu ana hetaw ve hechun Indian delegate hon Iranian official ho ana zol uvin Rajiv Kumar ki tipa mission chi hi kai hon kataso no hi poi hiti hi je chun ama pa to kai ho ki ka a ki khut zup na khat cha a poi tin ana sai ki taw ve
iham tia ama pa athia amana hi le India tian mo ka kipu loading wa hi tin anasai ki tawvin a hi Rajiv Kumar Tehran hung hluna chun Pakistana kona electrician ka hi etia ke sai Tamir kitipa chun Rajiv a na ding agi na ding ho chu ana sempi tai Tamir kitipa chu hilai mona cheng local ho tabang a hi in ama pa hi terrorist ho thela azong pang a hi Rajiv hi India tian kamiu na hitapoi nakithupi tapo vinge ti thu Tamirin zonga za pha chun Rajiv komlanga ahongin nakisu kha na ho nadam zoteng hilai mon hi gang chalin da hlan tin ana saita na hi hitia hin sei Rajiv in za chun hichimisan hi ka chei taka a kai kamom thim loading a hi tin a saita na hi le Tamirin a hin don bonin iham tia sipai hon ken nang ka kithu pi ti thu he no wa hi le kai itha ding wa hi hiti a hi je chun ka chanu ding be ni gel pe in tin ana sai tai hiti a hi jeng wang chun Rajiv in Afsar Khan kitipa chu tha te ding an ti tan abana he theu kha no chu hi le Tamir kitipa hin chanu kha na nain analung si hle ajenge Tamir hin chapa kha zong ana nei a hi in bompo ke na a hin kho ana bei a hi tai Rajiv anung chon loading thu Tamirin a hin he do pha na chun Rajiv ki thopi ding ati in ama nin zong hiti chun Afsar Khan kitipa a hin hol han panta na hi hichizowa ama ni samosa ni a hong hon na ko na he thei kha nu chu hi le samosa hi Iran gama ko na a hi Hichilaya samosa sempa chu phat masalaya Afsar Khan kiti a right hand pa Syed Khan kiti bom sema anapangji hi in tua hi bom sema pang talawa samosa ho zo asim ji hi tai ti thu jong chu ana heta na hi hiti hi je chun samosa sempa Afsar Khan right hand side kitipa omna ki dong le hen te ati honin ana dong hon ta na hi le agel hon ma bang chun Syed na chu ana he hon tai Rajiv le Tamir plan chu Syed Khan kitipa hol do masana chuzo teng le Afsar Khan kitipa ma ding ti hi hiti hi jeng wang chun alang khat langa samosa sempan Afsar Khan chu phone abolin pasal ni Syed Khan kitipa hola hung hone ti thu chu ana sai pi tai alim amel ipiti umamtia Afsarin samosa zo pa ado achun Rajiv lim lamel umdan ho chu hin sei pi ta na hi le Rajiv a hi ti zong chu Afsarin ana hetai achuti phanin Afsarin plan khat na gong ta na hi Rajiv in sayen ama te ding lung agel Afsarin a he je achun Rajiv kom langa Syed chu solding lung ana gel tai samosa zo pan Rajiv koma Syed achapa bol kichep via hung ding a hi tia a sei tabang chena chun Afsar koma zong ana sei ta na hi hiti hi je achu Afsarin plan zo si ana gon to a hitai chuzowa Afsar Syed kom langa chuna hungin na chapa bol pe na gavet na cherap na ga bol thei lo ham nikhat na to na nga a na chapa kichep na gavet chu ase na ima ponte tin phate achun aga sayin Syed chu a hin sol do tan a hi Afsarin a hin sol do achun Syed ani ki pa hle jing tan a hi wang chun akolara tracking device khat Afsarin a koi chu Syed in an he phapoi alang khana Rajiv in Syed ama ding chu Afsar ananom hle jing tan hiti hi je chun Syed vesoi dinga ami ho chu ana sol tai Rajiv in Syed ama na hi le Syed a hin khomang thei a hi ti chu Afsarin ana he in chuti ta jong le Afsarin Rajiv kitipa ama nom si a Syed chu mancha khat tabanga anaman chu a hita na hi phaso ta pi Syed to anaki loi khom hun jong le Afsarin a right hand pa chu mi ki ona ding thanga anaman chu a hitai alang khana Rajiv le Tamir ki tho honin Syed kitipa chu anaman hun tan chuzawa ama nin jong Syed koima omlon mun khana pui deng ati na hona lampia hung hon na chun Afsar ami hon etek a hin bol ovin mai thala anakap taw ve hitia mai thala ki kap to naw wachun Tamir a oi po chu mai changin anakhatan achuti wanga chun achi na hunding mon chan chu gari a hin tol tai
Hichun Ranjiv in Tamir koma na chunwa dinga na hin anga ye tin ahin manhun pa chu room sung langa ahin puita na hi. Ngay chang ina kha si a Tamir khohelova akizam Ranjiv in abui pilay ta achun thi tum khatnin sayinin Ranjiv alu chu ahin vei pita na hi le Tamirin may thar chu ala in sayit na kyang chu anaka pitay. Wang si nung ta in Tamir hilay mo na chun damdo zo talawin ahin kho anabaitan. Hichizawa chun sayir khan koma absir khan chung chang Ranjiv in ahin dong panta na hi. Ranjiv in sayir koma thu khat naga saygo na chun akolara tracking device amu in sayir koma nang hi absarin athidinga na hin sol hita ahin tia sayin in zong tracking device amu achun paso ta pia pana ata asan khanin hitia angol boletin amali ama zong anakigial tai. Alang khana absar la mi ho zong Ranjiv namuna chun ahung tawvin Ranjiv zong amu loi ki mai tu pi dinga chun ki go na nasata achu ananai ta na hi. Hilay mo na akikap tu naw wachun terrorist ho may thalka mathip lo zi uvin pasalpa arke may changkhat chan anakhatapon. Ranjiv in wang amay thal chu chun terrorist ho chu kharkhanin ahin that panta na hi. Hilay mo na akikap tu chamkhat zawachun absar bo anahingtan absar hi zamdo ding ananomin zamdo ding ati achun Ranjiv in akeng anaka pitay. Hichipeta chun absarin army chief pa cha phone abolin hilay mo na hungding achun anakauta na hi. Alang khana army chief pa chu minister hon nang hi terrorist oto nakikhut jamham nakikhut jama UN hon ahin he do a hi le boina problem lenta ahung ding a hi hije chun absar le mi ho gachai da intia ahin se ubachun army chief pa zong absir ho kem langa chun ahongin absar mi ho chu aban tha ta na hi. Hichipet ta absarin army chief pa ahin ko na chun ama pan zong akizani etia absar ko machi a thado ding lung anagel chu ahitai. Army chief pan absar akithopi lo na ding aji chu hi le absarin India gamsunga etek anabol hi in hichi etek abol na evidence ho le thil a hol nawwa Iran le absar akithoin akikhot zometi ahin he do wa hi le buin atu ding wa he ji owa chu army chief pan absar khan chu tha ding anati hitai. Hichizo chun absarin Ranjiv chu beri chep ding api in kai ho gamsunga na hung chitei lo bol pi thei dang kanei po ve. Hitia asai zawachun kai nithat commentin Ranjiv ko machun anasai ta na hi. Ranjiv in absar phone ala api in najinu koma India gamsunga mitham numai chapang khat kathane ti thu hi na sei ding a hi tin ajinu chu phone ana boltai. Hichia absarin athi dinga ki het pha na chun ajinu koma ningai damin nang numai ha ta khat na hi ati in phone chu anakoi ta na hi. Afsar khan thiwa dinga hitai ti chu het thein ana umtan hiti hi je chun Ranjiv koma nithat ko mintia asaya chun Ranjiv na don bunin nathat momong punge ti in hilay mo na chun anadal hatai. Chipeta chun hilay mo na say na hungda in Ranjiv na koma afsarin na bol na ho chunga aphulan tin may thal achoy chu anapita na hi. Afsarin say chu amami danin anagyal na lahin Ranjiv zo thatnin tin anasaytan sayin in atusay ngay lavachun absar komzonin ahungin amay thal choy chun absar lu anadoy tay. Sayinin hitia abolo na zi cho hi le ata santa akiloy pipan at hidinga anasol cho hi in. Hichizawachun sayin aluta chu may thalin anakapi tay. Ranjiv in absar chu thi hinam tin ahung vepa in hichizawachun hilaymon chu gari agitolin anadal hata na hi. Hitia RKN case aboy pi ahin chay zawachun gari akitolin ahung phayin agari tol chu mun khana adal hakit tay. India gamsung eteng hinbol terrorist ho chu Ranjiv in abono bachun anathat chay tan hichizawa aban sinachun Ranjiv senior officer pa le ro chief pa akiholim chu ahung kimutan ahi. Amuhon jong thilumdan ho josi absar chu kuitha hamti ho anhe tawvin hichipeta chun Ranjiv senior officer pan ro chief pa koma ai ho ikitho khom ova Ranjiv India gamsunga ile puilu te dingu ahi atitai.
Ranjiv ina khutta terrorist ho zo si tha zong le medar khat cha ki piponte aji chu aman an official a bol a hi tin a senior officer pa chun a saitan ngan si na ki nei lawa ana chalo ta zong le Ranjiv India gam sunga ikitho khom uwa ile poilu te te anga ye tin avela chun senior officer pan ana saitan a hi Ranjiv India gam hung hlunting thudo khan inquiry te ding a hi in hichia hu ai hon jong ikitho pi deu a hi tin ro officer pa chun senior officer pa to aki holim na hona chun ana saitai hichizawa chun Ranjiv poiding in Iran gama chun mi ana sol taw win ki go na zong ana nei taw ve hichithil so zawa ko na he theu chu hi le munchom gam chuma eteng ho chu ana chi thajingin India inwang hiti ho tabang chu avel kit tapoi hiti chun Bollywood Action Movie thusim ta akona ke tho Teheran kiti 2025 kuma ke release part 2 in say now thusim jong chu hi chan hi in thusim hi chan hin akichai tai isai songwa sei hil sei wal sei linglat au ma hi le anike thim to aniki ngai dam to chiu hitin thusim hung ki ablon ho ninga nigu malhin ting le high bolding an hei pangpo hite hiti ho tabang thusim ngai num owa hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bolo hitin like share comment jong an bol chiu hite abana thusim ngai ta to ikimu to masanga wen anadam sia sia lo hitin hichi thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mang pha